Brojni centar za omladinski razvoj je organizacija koja je počela sa radom u Bosni i Hercegovini 1998. godine. I sam naziv Proni centar, u stvari Proni je skraćenica od Project of Northern Ireland ili projekat za Sjevernu Irsku, što znači da su dobri ljudi iz Švedske išli u Sjevernu Irsku i radili na projektima pomirenja mladih ljudi između katolika i protestanata u Sjevernoj Irskoj. I taj model pomirenja mladih ljudi kroz korištenje omladinskog rada u zajednici su prenijeli u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i kasnije i u druge zemlje bivše Jugoslavije osim Slovenije. Tako da od 1998. godine u Brčkom su postojale dvije kancelarije, u Gornjem Rahiću i u Brčkom, i one se spojile u jednu kancelariju 2001. godine i od tada zajednički radimo na nekoj dobrobiti za mlade, za bolju budućnost. Stvaramo i kreiramo neki bolji svijet za mlade, to je naša misija ukratko i to ono čime se bavimo. Brojni omladinski klub danas u Sarajevu otvaramo u okviru projekta Stari i u okviru pomenutog projekta također prošle sedmice smo otvorili omladinski klub u Mostaru, prethodno prije toga je bio u Bijeljini i evo nadam se do kraja ovog mjeseca ili početkom narednog otvaramo u Banja Luci. Proni će prije svega kao omladinski klub Sarajevo koji djeluje na području grada Sarajeva, oni će da radimo u isključivo znači saradnja sa mladim ljudima, volonterima, promovisanje volonterizma među mladima, obrazovanje, edukaciju, analizu šta treba mladima zapravo u ovoj zajednici, u ovom društvu, neke ankete kroz društva, kroz mladi, poticanje mladih na volonterizam. Omladinski klubovi kao dio strukture za mlade je veoma bitan za omladinsku politiku i za sprovođenje zakona za mlade i uopšte za razvoj mladih osoba. Jer pogotovo danas u savremenom društvu gdje puno stvari i događaja za mlade ljude je prezentovano online, znači u nekom digitalnom svijetu gdje mladi ljudi smatraju da učestvuju samim tim što kliknu na telefonu da ili ne podržavaju ili ne podržavaju neku ideju. Zato je veoma bitno da se mladi ljudi sreću na jednom sigurnom, bezbjednom mjestu gdje mogu reći svoje ideje, pričati o svojim emocijama, susresti se sa drugim mladim ljudima i prije svega razgovarati sa obučenim omladinskim radnicima kao dio isto infrastrukture za podršku mladim ljudima. Jer u našim omladinskim klubovima imamo po 2 omladinska radnika koji prolaze našu obuku, koja je u neko vrijeme na početku rada Pronija bila certifikovana, to jest bila je vođena od strane Jönköping univerziteta u Švedskoj i mi dan danas koristimo tu istu metodologiju za obrazovanje naših omladinskih radnika. Kad su u pitanju neke redovne kontinuirane aktivnosti, dakle prvenstveno što izdvajamo jeste Pronija Akademija omladinskog rada, koja uskoro, trenutno poziv još uvijek traje, uskoro počinje se radom. Pronija Akademija omladinskog rada će se odvijeti vremenski nekako do kraja godine, ima nekoliko modula, a omogućit će mladim ljudima da se mnogo više informišu i saznaju o samom omladinskom radu. Dakle, ko su to ljudi koji radi sa mladim ljudima, koji mogu da radi, na koji način se to radi, koji su to možda zakoni, strategije, pravilnici koji štite mlade kao populaciju u ovom gradu i svakako na koji način da pišu projekte i da realizuju svoje ideje, počevši kod nas u omladinskom klubu, ali nekako i nekoj široj teritoriji. Onda imamo druge partnerske projekte i programe kroz razne organizacije, događaja, susreta, putovanja. Centar smo informisanja što se tiče onda mladih ljudi koji tu dolaze i centar okupljanja tih mladih ljudi koji onda, na primjer, već imamo jedan seminar na Jahornji, pa onda imamo studijsku posjetu u Beograd, pa onda trenutno smo u Amsterdamu, neki naši članovi. Mobilnost mladih nam je na prvom mjestu, hoćemo da mladi putuju, da se druže, da upoznaju druge kulture, nacije, da ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, ali da se vraćaju i da ugošćavaju druge mlade ljude iz Evrope i svijeta. Ja sam prepoznala rad ove organizacije još dok sam živjela u Brčkom, mada nisam imala priliku da se konkretno uključim kao volonter u njihov rad. Zato sam se odazvala kada sam vidjela njihov poziv za volontere, te odlučila da se uključim u njihov rad kao jedan od volontera u omladinskom klubu u Sarajevu. Motivacija za to ima više aspekata. Prva stvar što mislim da imaju veoma široku bazu korisnika i jedan super tim koji realizuje odlične aktivnosti. Međutim, razlika u odnosu na druge organizacije za kojima sam imala priliku dosta surađivati je što mislim da nemaju usko definiranu ciljanu grupu i nemaju neki šablon projekata i aktivnosti koje sprovode. Tako da mi se ta različitost svidjela. Uvidjela sam da će to biti mjesto na kojem ću moći savremeno da usavršavam sebe te da pomažem i gradim neku bolju zajednicu i bolju budućnost za mlade u ovoj državi.
Vještine koje oni nauče kroz neformalno obrazovanje, kroz omladinski rad u klubovima je nešto što im ostane zaista za dugi vremenski period, što ih naprijedi, a da ne govorim da ih nekako pripremi i za fakultet koji dolazi posle fakulteta zaposlenja ili tokom fakulteta zaposlenja. Dakle, poslodavac kad mu dođete, mnogo očekuje od vas i očekuje da ste spremni i imate usavršene vještine, a na vama je kako ćete se snaći. Pokušavamo nekako da mladi ljudi pripremimo za ti neki naredni korake u životu koji im dolazi i svakako na kraju da svi ti mladi ljudi imamo lokalne lidere koji će nekako donijeti dobrobit ovoj zajednici i koji će unaprijediti sam položaj mladih ljudi, a poslije i lokalnu zajednicu. Već duži vremenski period sam razmišljala da se uključim u neku omladinsku organizaciju. Međutim, tražila sam i raspitivala sam se koja bi to mogla organizacija da bude. Sasvim slučajno na nekoj Facebook grupi sam vidjela poziv za nove volontere. Posjetila sam website Proni organizacije, pogledala sam izvještaj njihovog rada iz 2018. godine i vidjela sam da su zaista jako puno toga uradili za godinu dana. I ono što se meni posebno dopalo je to što je njihov spektar djelovanja zaista šarolik. Tako da to me najviše potaklo da se priključim ovom timu i ono što sam čula prije nego što sam se prijavila jeste da je Proni tim zaista vrlo efikasan i da su vrlo i, kako bih rekla, dobro organizovani i da vlada pozitivna atmosfera. Jer ako smo po strani i ako nismo uključeni u neke procese koji utiču na kreiranje odluka, onda definitivno da nećemo imati zajednicu kakvu trebamo i kakvu u stvari mi želimo da imamo.